49 سال دپورتش کردگن. گوش میکنین برای چی؟ پروستا تاک برای اون خاطری که تریش داری تو نماز میخونی که بیا ما درست تلفن تا ببینیم. ای безпредельяй 100%. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد میگیری. تماشا کرده نکه ای уровни нам خیلی سوکاگاری نم خیلی پاتی نم خیلی یکی уже все تو این قدر момент در روسیه چیزی که میگفتین نمیگفتین. هم سلام علیکم برادر، خوش آمدین به کانال SM شریپов. با شما هستم автор کانال محمد شریپов. ما میدونیم که در روسیه رفتاری بد نسبت مهاجرا بد هست و میمونه. رید بد و رید بد حتی анти میگرانت رید که معلومه که ضد میگرانت خیلی نام رید و رفتاری بد نسبت مهاجر یک طرف است، نسبت مسلمان هم بد. گرچنده که چچنیا و داغستان و دیگرش در چیزی روسیه میدرویان که خلق اوجا هم مسلمانه. نو نسبت اونها نمیام نسبت مهاجرا، لیکن چیزی که حالا رخ داده است ایمن رید برای مسلمان بودن در باره подробно گپ میزنیم که ما یک قسمتش در ویدیو پیشینه گپ زدیم رید کردن و در اینجا گپ میزنیم که چونین کارو برای چی پیدا میشه و چه خیلی میبروه و بشیم بسیار کارو برای بردار. اگر با همین گپا و فکرای ما راضی باشین در ویدیو لایک همونین. همین طریق ما میفهمم که چند قدر آدم راضیه. و مهاجری بیچاره با در بالا موندگی در این حالتی که بسیار آدما در اینجا سرشون ویران میشوند میگه که میریم ترکیه. کساتی برای پریده رفتن برادرها شما میتونین که با شرکت پرواز авиа مراجعت کنین. بلیط از دیگر شرکت ها خیلی هم ارزانه و با دبلیتلی услугаها دارن برای تفتیش کردن حجت رجیستراسیا و دیگر کارها. همچنین شما میتونین که با واسطه سامالیات گرانیتسا بگذارین بیاین. رقمو در بالای اکرانی شما. یعنی که آدمایی که با میخواستن که از این کارو بگریزن و بروند ترکیه، با از ترکیه هم خبرای نه اونقدر خوب با ما رسیدگی که البته با همه در این ویدیو شناس خواهیم شد. و اگر که بگیم ترکیه پرابلم نباشه رفتن نمیشه و بود اوجا هم پرابلم کرده است باشن با مهاجرای تاجیک یا اون کسی در روسیه موندگی باشه پروست خیر رجیستراس تا بگو ابنویت کنم دارم دالش کار کردن بگیرم میتونه که گرانسه قزاقستان بگذاری با ماشینی майда. مرحمت رقمو در بالای اکران ماشینو کامفورتنا زمانوی به یگون مشکلی رفته میوین. و یکون برنامه را سر میکنیم برادرها از ریدی که نسبت مسلمان‌ها کرده استن. همراه شما новости را تماشا میکنیم و فکرهای خودمون در این باره بیان میکنیم. بعدا در باره ترکیه که چه پرابلم کرده استن بود در اونجا میفهم برادر. الله نگهبان باشه تمام مهاجرا را. در روسیه موردهای راندن مهاجران کاری برای گوش کردن موعظه روحانیان یا پیروی از جریان‌های گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند ماموران امنیتی تلفن کارگران از آسیای مرکزی را تفتیش کرده نوار روحانیان را میجویند. همچنین میپرسند که پیروی کدام مذهب و رویه هستند. برخی از مهاجران را به افراطگرایی عیبدار کرده از این کشور راندند. و باردارو همین مسئله خیلی هم مسئله جدیه که توی وقت مثال در روسیه ایخی سخت نبود، لیکن بعدی که اوج در روسیه چنین مشکلی علاقه سر شدگی باشه ما ریال نمیدونم برادر 100% میفهمم برادرای هم مسلمانا هم آدمایی که در روسیه بودن برای چه خاطر چه گفتیم با افراطگرایی گناهگار کردن، یعنی که با افراطگرایی گناهگار کرده و دیپورت کردگی، یعنی که علاقه فهمیدین این چیزی که گناهگار کردگی ایرا доказать کرده یگون خیل نمیتونن و در کارم نیست доказать کردن مثلا چی باشه. نگاه میکنه که یگون روحانی و یگون کسا گوش میکنه تمام ازدنش که تو سیو، یعنی که فکت اونی که مسلمانه همین فکت قطعی پروست گناهگارش میکنن تمام سیو. ویدیویی که گذشته ما کردگی بودم خلو در این باره هم گپ میزنیم و چه خیل اینو علاقه دارن در باره همه دالش تماشا میکنیم نوستی روزی. خیر بریم برادرها تا وقتی که هسته من نمیدونم که شرکت شفاهی جامعه که ما با شما توصیه میتیم چقدر وقت کار میکنن در اونجا برای اون خاطری که شف اینجا خودشم ریش داره. نو خیلی که تا وقتی هسته برادرها برای ما شریف رمضان سکیت که رفته است به عوض 2900 روبل 10 تا لوازمات های دینی را شما میتونین بگیرین. از تسبیح عادی با الکترونی سر کرده جای نمازی کژونی و کتاب قرآن هم خیلی 10 تا اشیا 10900 روبل و با سری اشعار را رفتن شما را فیتابوچکا مساج و هیجامه میکنن از اونجا روی میکنن. رقمشون در بالای اکران شما. قنبر مهاجر کاری از قرقیزستان سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده است، اما هنگام سفر آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرقیزستان اخراج کردند.
ана мен тоже мурун телефондорум берип эле. آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه‌های پیشینه می شود. یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوا را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افراطگراست. یوتیوبتان көргөн чыгып калыптыр. ва албатта бародаро аз чӣ хотир ман ра мегӯям ки новостиё хеле ҳам яъне ки тамоман худи ҳами хабароҳо бале одамо эҳтиёт кунем бигарден но ба хотири оне ки ҳатто агар нигоҳ куненда ҳамон одаме ки мисол ҳами одам як одама тамошо карда ягон рӯҳонира ба хотири дин лекин агар ҳамун рӯҳониам дар ягон чи запрет боша ягон кори дига боша тамошо кардан ин ҷиноят нест. барои чӣ хотир барои он хотире ки чӣ хел ты мисол например мегирем тамошо мекунӣ як киноеро ки убийство рафтага ё ки як хабара тамошо мекунӣ ки дар ҳамонҷо допустим ягон ифротгаро ягон дигарша ягон кор кардагиянд ты мисол хабара тамошо дорӣ получается ты нагор шудӣ ба ҳамин кор яъне ки тамошо кардан мисол ҳаста статья барои куштор так статья агар ки ты қатл кардӣ тра бояд ки ба ҷавобгарӣ бикашанд агар ки ты қатл кардан агар тамошо карда бошӣ чӣ бояд тра ба ҳамун статья ба ҷавобгарӣ бикашанд не албатта барое ки действия нест ҳаракат нест барои ҳам хотир ин гуна рафтор ин ба намедонам дар кадом закон дар кадом статья дар куҷо омадагӣ короче чунин рафтор одним словам беспределие инем қадар ман гуфта метавонам тамошо кардан худ касе ки боша набоша фарқ надора вай тамошо кардан да ин одам чӣ нагор мешавад бози далша тамошо кунед далшаш вой вообще аз як тараф барои бехатарии муҳоҷир даҳшатнок аст аз тарафи дигараш ин вообще смешно аст. воқеаи монанд ба Нуразим муҳоҷири дигари кори аз Қирғизистон рӯй додааст. ӯро 49 сол аз ҳаққи даромадан ба хоки Русия маҳрум карданд. 49 сол депортш кардагиянд. гӯш мекунем барои чӣ? ин шаҳрванди Қирғизистон мегӯяд ҳангоме ба Москав расид маъмурони амниятӣ гуфтанд ки нисбат ба ӯ таҳқиқи иловагӣ сурат хоҳад гирифт. ба нақли Нуразим дар фурудгоҳ асосан мардони ришдорон нигоҳ дошта аз онҳо мепурсиданд ки оё намоз мехонанд ё не. яъне ки ришдор маън мекунанд дар аэропорт мепурсанд ки намоз мехонӣ ё не. як савол тебе какая разница бародаро иё беспределия вообще какая тебе разница ман намоз мехонум намехонум ман ришдорум надорум кори ту чиест? آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن‌های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبق گفتهشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم آنها با وای فای پیوست نموده با یوتیوب در телефон дохтан бародаро дар таможниё мегирӣ дар як қити отдельно мемонӣ мегзаранд сканера но бародарони толка Россия майне мисол таможни хориҷа гузаштагӣ дуруни телефонта парол шуда дурун дар омаданда и дар куҷо туғри омадаги основа ни дар кадом асос чие метавонад ки дар дуруни телефони одам ягон сурату ягон корҳои шахсиш боша лични боша ягон сурату ягон чизи ҳамсараш боша дар асоси чӣ ти интимни чизи шахсии алоҳидаи одама ира чӣ қадар ягон намедонам ҷинояти фактически уголовни боша ки дар асоси ӯ агар бо ҳамурам бо ким чанд қадар мушкил дора ки роҳ биёванд ба телефони ҳамон одам ки подозрение боша ки мисол ҷинояте ки уголовне ки ҳамон одам кардагия тасдиқаш ё ин ки ягон хел дахолатмандӣ дора ба дуруни телефонаш ки бояд телефонша бигиранд бикованд дурунша просто так барои он хотире ки ту риш дорӣ ту намоз мехонӣ намехонӣ ку биё мо дуруни телефонта бинем и беспределия 100%. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد میگیری. тамошо карде нака и уровни нам хели сукагари нам хели пати нам хели ки уже всё то инем қадар момента дар Россия чизе ки мегуфтен намегуфтен амис пас ты агар дар бораи Россия любой агар як гап занем хели кам тарак нем хели блесен ранги кстати Рамазон Рамзи Ортиқова Рамазон Холиқович меган сурат дар мети мебродига кани ку бихе сурати Путина дарбте кани ку бихе байрақи Путина дарбте барои Израил барои дигарш кор барои хотире ки нисбати мусалмонон рафтори бад ина 100% рафтори паданлат немхели рафтори хуёваи нисбати мусалмон агар бугӯи не нисбати мусалмон рафтори бад нестай отрицат кини бро отрицат ка ё ки бубро отрицат ка ё ки бубро бусузон агар ки та ҳақпараст бошӣ лекин ты кунлеси фаҳмиди ты кунлеси ти кора намекунӣ ти не кора кур мешавад как будо ки намебинӣ гӯё ки надидисти дар бора гап намезанӣ байрақ месӯзонӣ ин ама шери нарам ин ама дигар ти як кунтеи қатили ангули ҳард просто далдалш тамошо мекунем бародаро и взрив мозг яъне ки тамошо кардиян видеора дидиян гуфтиян ки ти видеора тамошо кардаи та ёд мегирӣ ва барои ҳамин кори одама гуногор кардиян такҷа тухӯри мегира значит одаме ки
порно тамошо мекунад, барои таҷовуз ҳабсш кунен ки порно тамошо мекунад, порно ёд мегирад. Одамо GTA бозӣ мекунанд, барен ба киштор ҳабсшон кунен, барои он ки дар GTA мебинанд. Call of Duty ю чум чи дига бозӣ мекунанд, барен увора чӣ кунен. Бозӣ намедонам чум чи хеле танк хади буд. Барен увора суд кунен ки ваё планировкаи ҷанг кашидистиян. И чӣ беспределия? Як воқеае ки рух дод, як одам дау воқеа дар YouTube мисол, як видео, ӯ запрещен я не запрещен чия? Одам ради интерес просто баромад мебина ку бинем чӣ гапа. Чӣ хел одама запрет мемоне ки ту инем хе фалон ча тамошо накун. Одам кур мешава, одам гинг мешава, одам ҳеҷи дарак надорад. Ту аз як чиз дарак меёвӣ, ҳатто ҳамун чизе ки по сути нигоҳ кунеда логикара чӣ хел мешкунад. Ҳатто ҳамун чизе ки агар запрещено боша ки ту ба ҳамун ворид нашавӣ ва ҳамун кора ту накунӣ, барои ин кора кардан ту бояд аввал шинос бошӣ бо ҳамун чиз запрещено. Правильно? Ту бояд бидонӣ ки ҳамин запрещено аст. Агар ки ту набинӣ, чӣ хел метавонӣ ба ҳамун шинос шавӣ? Ва вақте ки бибиниш барои шинос шудан тура гунahгор кунанд ки ту дидӣ. И полный пиздец ай короче бародарой, 100%. видео қойып муҳоҷирони боздоштшуда мегӯянд нирӯҳои амнияти дар русия ҳатто мепурсанд ки онҳо аз кадом мазҳабу равия пайравӣ мекунанд ва ё мусулмонҳо чанд ид доранд. яке аз муҳоҷирони корӣ аз қирғизистон иқрор шуд ки мавъизаи рӯҳониёни мамнӯъро дар русия дидаву шунидааст. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجر تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرغیزستانی میرلن توکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد، به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است. вақтҳои охир мавридҳои бисёре сабт шудааст ки одамонро барои зоҳир аксҳои бориш дар шиноснома ё либоси динӣ депортатсия мекунанд. дар умум ба сабаби ҷанг дар Украина чораҳои амниятиро дар Русия тақвият бахшиданд, аммо ин набояд ба диндорӣ иртибот дошта бошад. ман инро ба бегонаситезӣ ва исломбадбинӣ пайванд медиҳам. ин дар ҳоле аст ки ба гуфтаи ҳуқуқдон нирӯ всё бародаро, Россия уже тамом. Это уже край. Это уже край. Дно мегам ку дно. Дно дига азида намешава. Всё. аммо ин набояд ба диндорӣ иртибот дошта бошад. ман инро ба бегонаситезӣ ва исломбадбинӣ пайванд медиҳам. ин дар ҳоле аст ки ба гуфтаи ҳуқуқдон нирӯҳои амнияти русия на ҳамеша дар бораи масоили мазҳабӣ огоҳии дуруст доранд ва рӯҳониёни оддии мавъизагӯро аз шахсони мамнӯъ фарқ карда наметавонанд. در هر صورت او توصیه می‌دهد که مهاجران پیش از سفر بر روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه‌های آنها را از تلفن‌های خود و دستگاه‌های دیگر الکترونی پاک کنند. дар идомаи мавзӯи муҳоҷирон, бо аз кор мондани низоми контакт муҳоҷирони кории тоҷик дар русия дар ҷустуҷӯ ягон ҷустуҷӯи роҳоне просто через мобилни онлайн банкинг перевод кунем бародаро. иш новости нестае ки дар бораи шумо переживат кунем. ва акнун гап мезанем дар бораи оне ки муҳоҷирое ки аз иҷа заибат мешаванд ва мехоҳанд ки бо ягон ҷои дига кор кунӣ бираванд, дар уҷам боз проблемашон тайёр кардистиянд. мақомоти Туркия дар як ҳафтаи охир даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ба ин кишвар роҳ надода, қарори ихроҷи онҳоро дар фурудгоҳи Истанбул содир карданд. барҳе аллакай ба кишвар баргашта идея ҳанӯз дар фурудгоҳ ҳастанд. мақомоти Туркия ва Тоҷикистон масъаларо шарҳ намедиҳанд. чӣ шарҳ медиҳанд? хай депорт кардан всё рафтан гир мегӯям. в общем короче нигоҳ кунед, ман системаро худам мегӯмтон. мақсад агар ки
система нигоҳ кӣ чӣ хеле мисол як та пеш мо видео кардем дар ҷо бировардем гуфтум ки одамоеро ки тафтиш кардаям ва гунаҳгор кардагиам бо ким кадом террористое ки бо ӯ пасобникӣ мекардияну пасобничество мекардиян ёрдамшон мекардиян ки дар Сирия алоқамандӣ доранд ва ҳамин дар ҳамиҷа одамро дастгир кардан ва барои доказат кардан просто ӯ одам басандае ки ҳам одам мусалмон бошад тамоман дар телефонаш ягон чизи исломӣ ёфтан уже ӯра тамом гунаҳгор мекунанд ба ҳамун кор. Аввал нигоҳ кунед шумо инаи новости мебурад, и рейд мебурад, баъданаш инаи новости ки дар уҷа мисол гумонбарӣ ба ӯ гурӯҳҳо буда, адаиҷа прямой конкретна назорат кардани мусалмонон. яъне ки уже ҳама сепочка дора, яъне ки чунин рейдорам бо оғоз кардан ва барои чунин рейдор оғоз кардан просто рейди зидди мусулмония, зидди исламская ман хел мекунам, зидди мусулмоно ай рейд. Всё, бе ягон дига гапи кори зиёдӣ. Ва дар ин ҳолат одамоеро ки допустим агар қабул накардан ягон кор да гунаҳгор кардан, депортшон кардан, вай одам хай чӣ кор мекунам? Мега хай ҷанашид мезанам мерам Турсия мерам. Но Турсия ҳам қабул намекунад. Агар ки ту дар уҷа бар рӯи хат специально агар хориҷ карда шидӣ, махсус агар худ фаҳмидӣ ки мара специально хориҷ кардагиан, ту растшо табиӣ ки Турсия ҳам рафта наметонӣ. Барои он хотире ки ин хабаре ки дар бораи Турсия дар ҷа баромад, и просто так ай воздух нест. Барои чӣ? Барои ки совпадение дар як вақт. Фаҳмидин? Дар як вақт ҳардуш. Бибро Рамзия Ортиқова бо лақаби ки худ дар худ мондагии Рамазон Холиқов, каждагар, бро байрақсӯзон хита гарини мегирӣ ки байрақсӯзонӣ значит ту зурӣ. Ба байрақсӯзонӣ ту значит ягон зуритра нишон медоӣ. Биро дар ин бора гап зад. Дар ин борае ки ту канали ба гуфти худ диние. Дар бораи ҳадис дигар чиз. Дар бораи ноҳақие ки нисбати мусалмонон дар Фаластин рафса гап мезанем. Бибро ку дар ин бора гап зад. Мо жда дорем ки ту кай сурати Путина дар медӣ. Но ту кора намекунӣ. Барои чӣ? Барое ки ту мелеси. Бардор агар ба ҳамин гапҳо фикрҳои ман розӣ бошен, дар видео лайк ҳамонен. Ҳамин тариқ ман мефаҳмам ки чанд қадар одам розие. Агар розӣ набошен, дизлайк монен. Ихтиёр, як чизи осон. Ва агар ки ягон чи дополнительно гуфтанӣ бошен, метавонед дар комментария бинависед. Ва агар ба ягон фикрҳои ман қатъиян сахт намехоҳед, ба дараҷае ки баҳс кардан мехоҳӣ, телеграм канали ман дар якум комментария закрепи чидагӣ ва дар описиони телеграм канал бо личкаи ман ҳастай ва ба ғайр аз личка бо мо гурӯҳ дорем ки метавонед дар уҷа будурой калон баҳс кунед қатима. В общем, ҳамаш ништиякай. Ҳама да хайр то видеоҳои оянда. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.